Agaseke k'amakuru mu Karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. General Major Peter Chirimwami kubahoza ari guverineri ntara kiva amajyaruguru wishwe arasiwe isake mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma tariki 24 Mutarama uyu mwaka. Yasezeho mu kibayiro mu nteko ishinga amategeko ya Kongo mbere yo gushyingurwa mu irimbiri cya gisirikare Kinshasa imbere ya perezida wa Kongo Minisitiri w'ingabo n'abasirikare bakuru muri uyu muhango. Isano kuri ifoto ya Chirimwami yari kumwe n'indi ifoto ya Colonel Rugabisha Alexis wicaye ku rugamba tariki ya 1 Gashyantare uyu mwaka inyabibwa mu ntara kiva amajyaruguru. Abo bombi bapfuye ubwo intambara y'ingabo za leta n'umutwe Ventura igeze hakomeye mu ntara kiva amajyaruguru na Kivu y'amajyepfo. Nyuma y'iminsi mike Chirimwami yishwe umutwe Ventura wahise ufata umujyi wa Goma. Mu butumwa bwashyizwe ku rubuga rwa X, igisirikare cya Kongo cyavuze ko Abambari intwari zahagaze zishikamye ku rugamba zitanga ubuzima bwarwo mu kurengera igihugu n'ubusugire bw'abaturage ba Kongo. General Major Chirimwami yishwe arasiwe ahitwa Kasengezi hafi ya Sake ubwo arasiwe urugero rw'ingabo za leta muri Karere kari kamaze amezi karabaye isibano ry'urugamba na Ventura. Urupfu rwe ntirwavuzweho rumwe mu gihe igisirikare cyatangaje ko yishwe n'umwanzi. Bamwe bo mu muryango we bavuze ko yarashwe n'aba ku ruhande rwe. Mu kumusezeraho perezida yavuze ko Chirimwami yabayeho kandi arwana nk'umusirikare, yapfuye nk'umusirikare ari gusohoza inshingano z'ikirenga. Colonel Rugabishwa yishwe mu mirwano ikomeye yabereye mu gace ka Nyabigwe muri teritwari ya Karere ubwo inyeshyamba za Ventura nyuma yo gufata Goma zarimo zimanuka zerekeza i Bukavu. Icyo gihe bamwe batanze amakuru ku rupfu rwe bavuze ko ubwo urugamba rwari ruhinanye i Nyabibwe benshi basirikare ba Colonel Rugabishwa bari komanda brigade ya 12 bahunze agasigara n'abasirikare bake ku murongo wa mbere w'urugamba aho yarashwe amasasu menshi mu gatuza kagwaho. Mu ijambo ryo kumusezeraho Shedi yavuze ko Rugabisha yari mu ngabo zikomeza urugamba mu gutuza no kutagamburuzwa. Umutegetsi mukuru muri Kongo ko bivugwa n'ibiro bye yavuze ko bazakomeza gukurikirana abagize uruhare bose abari inyuma n'abafatanije ikorwa ry'ibyaha ku baturage ba Kongo. Byongera ko bazoba abasirikare bapfuye bakora mu guhoza w'ikinyabupfura no kubahiriza inshingano. Muri uyu muhango abasirikare bombi bashyizwe mu rwego rw'intwari za Kongo Kinshasa ruzwi nka Hero National Kabila Lumumba nk'uko bivugwa n'ibiro bya perezida wa Kongo. Chirimwami wo mu bwoko bw'abashi muri Kivu y'Amajyepfo na Rugabisha wo mu bwoko bw'abanyamurenge muri iyo ntara ku munsi wo kubashyingura bazamuye mu mapeti. Ibiro bya perezida wa Kongo bivuga ko Chirimwami yahawe ipeti rya Lieutenant General naho Rugabisha wahoze ari Colonel ahabwa ipeti rya General de Brigade. Abo basirikare bashyinguwe mu irimbiri cya gisirikare ryafunguwe ku wa mbere na perezida wa Kongo Tshisekedi ryitwa Report du Soruda riri muri commune Nsere y'Kinshasa. Iri rimwe rifite igitayi 74 rizajya rishyingurwa mu basirikare n'abandi bategetsi bakuru bakuriye igihugu. Ubu niryo irimbiri rusange rinini muri Kinshasa nk'uko bivugwa n'ibiro bya perezida wa Kongo Kinshasa. Ntarava muri Kongo babwire ko Ventura ahega Supo perezida wa Kongo washinje ko yakomeje kuba ikibazo muri kiriya gihugu. FC Ventura buriye Tshisekedi ku wa mbere mu kiganiro muhuzabikorwa wayo Colonel Nayangana Military bisimumwungirije bagiranye n'itangazamakuru i Goma. Ni ikiganiro cyabaye nyuma y'iminsi 2 Tshisekedi abwiye abayoboke b'Union Sacrée de la Nation ko agomba gukomeza kurwana kugeza ku mbaraga ze za nyuma. Perezida wa Kongo kandi yongeye gushimangira ko adateze bwana n'inyeshyamba za Ventura yashinjwe gukorera mu kwaka ibihugu bituranye na Kongo. Nubwo uriya mutwe n'ubutegetsi bwo bamaze igihe baganira iduha muri Qatar nangabwe itangazamakuru ko FC Ventura ishaka ibiganiro gusa Tshisekedi akaba akomeje kubitambamira binyuze mu kwanga kurekura imfungwa 700 zuriya mutwe ubutegetsi bwe bwafunze. Yavuze kandi ko perezida wa Kongo bigaragara ko adashaka amahoro kuko akomeje kwica agahenge ku mirongo yose y'urugamba. Yavuze ko nk'umusozi ikikije umujyi wa Uvira hari ingabo zererwa mu biciro za leta zirimo FARDC, FDLR, Wazalendo, ingabo z'Urundi n'imbonerakure. Umukuru wa FC Ventura cyakora yateguje kuri ya mutwe witeguye gucerekesha ikibi ku isoko yacyo unahaga Supo perezida wa Kongo kwera icyo yise indimi ebyiri. Nanga yashimangiye ko Jedi niba adashaka kuganira atwonye Kongo tuzaganira adahari kubera ko ari we kibazo. Yunzemo ko mujye bagomba gushyira biherezo harimo ubuteka mutwe bwa Tshisekedi ahamye ko nawe bwigeze kumugiraho ingaruka. Ku rundi ruhande mbere y'icyemezo cy'urukiko mu rubanza rw'uwahoze ari minisitiri w'ubutabera Constant Mutamba mu ijoro ryo kuwa mbere rishyira ku wa kabiri ubwo rw'urwaga bw'igitero n'inzego z'umutekano nk'uko byatangajwe n'ishyaka ry'Enoje Kabere perezida. Abasirikare n'abapolisi batera urugo rw'ahagana mu masaha 9 z'urukerera batatanye bamushyigikiye abandi babata muri yombi. Aganira n'ikinyamakuru Media Kongo umuvugizi w'ishyaka Jean Claude Ngazwa yamagaye icyo gikorwa yavuze ati byose byatangiye saa 9 za mu gitondo kwa nyakubahwa Constant Mutamba bato yose yaje itaje gutatanya gusa ahubwo yaje no gufata no gukomeretsa abarwanashyaka. Umuvugizi wongeye ko woza ari minisitiri atuye buhagozwe kimwe n'inzira ihagana yashuje avuga ati ntashobora kugirwa n'ituza wari. Constant Mutamba akurikirana n'urukiko kunyereza $19 z'amadolari yagenewe kubaka gereza y'Ikisangani ku wa kabiri tariki 2 Nzeri nta gihindutse bitegereje ko urukiko ruza kumufatira umwanzuro. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kenya abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika banaswero kinyamoje rirangajwe imbere na senateri wa Nairobi Edwin Sifuna ryarahiye ko umunyamabanga wa leta w'Minisiteri y'Ubuzima Aden Dora agomba kwegura kubera ko mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubwishingizi kiri mu manga. Iriho kinyamoje ryavuze ko ubwo imirimo y'inteko y'amategeko izaba isubukuye
bashyigikiye bazajyana umusobe bwo kweguza umutegetsi bivuga ko ari magara ntusigaye ya perezida William Ruto. Isi ryavuze ko Minisitiri Duale nta ubasha afite bwo kuyobora iyi minisiteri kuko amafaranga yaragenewe gufasha abakene kwivuza yatikiye. Iryo huriro ryavuze ko rigomba kunyura ku badepite bose bagahaguruka bakarwana ku kigega cya leta giye kuzimirira mu maboko ya Minisitiri Duale kubera ubushobozi buke bwe bwo kuyobora. Ibinyamakuru biherutse kwandika ko uyu mutegetsi kubera ko ari imandwa wa perezida Ruto avuna umuheha bakamwongeza undi hamwe udashobora kumukoraho kandi bigaragara ko ananiwe. Abadepite n'abasenateri bahuriye muri Kinyamoja batunze imitutu y'imbunda kuri perezida William Ruto bavuze ko ubutegetsi bwe bwabaye umugogoro ku baturage, imisoro yazamutse, ibintu ku masoko birahenze ndetse na serivisi bahabwa mu nzego za leta. Ikinyamakuru The Standard cyanditse ko Kinyamoja isanga n'ubwo habaye igisana mu riganya perezida Rutagana ikiganza n'umukebera Raila Odinga abantu bakwiye guhaguruka ku buryo atazategeka manda ebyiri ngo nimwe izajya gushira abaturage bahashiriye. Iryo huriro ryavuze ko perezida Ruto yabeshya abaturage ko agiye kurwanya ruswa na bene wayo ariko gashyiraho abategetsi bamunzwe n'inyagwa. Ku rundi ruhande mu karere ka Ukamba bashyigikiye perezida Ruto bagaragaje ko baryamye kuri Minisitiri Aden Duale usabirwa kwirukanwa. Bavuze ko bashaka ko umugabo yirukanwa ari abantu ahubwo bamunzwe na ruswa badashaka kwemera impinduka mu gihugu. Abanyapolitiki muri ako karere bavuze ko bashyigikiye ubutegetsi bari mu nteko ishinga amategeko cyangwa se bari mu zindi nzego bazahaguruka ubusabe bwo kweguza Duale bugakubitirwa hareba inzega mu nteko ishinga amategeko dore ko ngo ari na benshi kurusha abamurwanya. Agaseke k'amakuru mu karere ngafunikire muri Uganda abanyamakuru bakojeje ba muri no barandika banditswe y'urubyiruko rushiyekeje Jeanne Muhoozi Rwanda ryavuze ko mu matora y'ishyaka NRM muri ku butegetsi nibura rwagize imyanya 60% mu buyobozi bukuru riga ko rigiye kongera ukwirwa imishwaro mu gihugu hose rigashaka amajwi 80% perezida Museveni mu matora ya perezida mu kwezi kwa mbere. Umukuru w'iryo ruzwi nka Patriotic League of Uganda yavuze ko amajwi bashakira perezida Museveni mu mwaka utaha bayatumye Jeanne Muhoozi Rwanda umukuru w'ikirenga kuko ngo yaza kwiyamamaza ku mwanya wa perezida bagomba kumutora nibura ku kigero cya 80%. Muri 2023 nibwo Jeanne Muhoozi yavuye mu byo gushaka kwiyamamaza kuba perezida wa Uganda umwaka utaha ahera uzaba ushaka manda ya 7. Uwiro ry'Abambari ryemeye ko rigomba kumushyigikira papa bakazibukana amatora mu majwi atarabona na rimwe kuva yatangira gutegeka Uganda. Urwo rubyiruko rwavuze ko mu mitekere ya Uganda impinduka zisigaye zigaragara ndetse n'imbaraga za Muhoozi kuko ibigogo umuyobozi bukuru mu ishyaka bisigaye mari imbarwa ukurikije uko byahoze mbere. Patriotic League of Uganda ivuga ko nibura imyanya 60% mu yahataniwe mu ishyaka ryayegukanye bakabona ko igisigaye ari uko perezida Museveni azarangiza ibyo rugafata inshingano rigaragiwe n'umuhungu we Jeanne Muhoozi Rugaba. Amategeko ya Uganda ntiyemera ko umusirikare mu nshingano ajya mu bikorwa bya politike ariko Jeanne Muhoozi Rugaba ibi yarabirenze kuko ari nawe ushyiraho abayobozi b'ihuriro ry'abamushyigikiye nubwo abantu babinenze bakaruha bagaceceka. Mu yandi makuru mabwire ko umuyobozi mukuru w'ishami ry'umuryango w'umugeri rishinzwe impunzi HCR Philippe Garande yamaganye raporo y'umuryango Human Rights Watch rishinja kugira uruhare mu gucyura ku ngufu impunzi z'abanyarwanda. Muri Gicurasi uyu mwaka u Rwanda rwakiriye impunzi z'abanyarwanda zirenga 1,100 zari zaragizwe imbohe n'umutwe w'iterabwoba FDLR mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni igikorwa cyagizwe uruhare n'ihuriro rya F7 n'abakozi ba HCR. Tariki ya 18 Kamena uyu mwaka umuryango Human Rights Watch wasohoye raporo ivuga ko F7 yakuye abanyarwanda mu nkambi z'impunzi ibakusanyiriza iguma mbere kohereza mu Rwanda ku ngufu yifashijwemo na HCR. Garandi wagiriye uruzinduko Kinshasa Kigali n'umujyi wa Goma mu cyumweru gize ku itariki ya 2 Nzeri yatangarije radio mpuzamahanga ya France RFI ko raporo y'Human Rights Watch irimo ibinyoma kuko abanyarwanda batakiwe ku ngufu. Ati raporo si ukuri abantu babonye muri M23 nta role HCR yabigizemo. Twavugishije ubwo hagati ya M23 n'u Rwanda hari imbogamizi ijyanye n'uko bataha icyo gihe nta yandi mahitamo twari dufite keretse kohereza abo bantu. Umuyobozi wa HCR yasobanuye ko nyuma y'aho abanyarwanda batashye muri Gicurasi habayeho gahunda yo gutegura uburyo n'abandi barimo abakiri mu nkambi y'agateganyo ya Goma bataha ku bushake. Tariki ya 25 Kanama hacyurwa 533. Ati mu minsi ishize twakiye abantu 533 igikorwa cyagiwe natwe mbere yuko bagenda. Aba ni abantu bavuye mu nkambi yacu y'agateganyo Goma kugira ngo bacyurwe mu Rwanda. Twasanze byarakozwe byose ku bushake. Garandi yavuze ko HCR n'abafatanyabikorwa bari gutegura uburyo abandi banyarwanda bakiri muri Kongo bataha kandi kuri ishami rya Loni ribona amakuru y'abasaba gucyurwa rikanayagenzura. Ku ikubitiro leta ya Kongo niyo magenge igikorwa cyo gukira abanyarwanda muri Gicurasi biturutse ahanini kuba byarakorewe mu bice bigenzurwa na F7 ifata nk'umwanzi wa kiriya gihugu. Umuyobozi wa HCR yavuze ko ibibazo by'impunzi bikwiye gukemurwa mu buryo burimo kuziha ibyangombwa zikenera umunsi ku wundi no kuzicyura mu gihe zifuza gutaha. Yasabye abantu kwirinda kuzifashisha mu nyungu za politiki. Mbabwire kandi ko Ubwongereza buri mu mayira abiri nyuma yo guhagarika gahunda yo kohereza abimukira mu Rwanda. Kuri isi Philip ushinzwe gukurikirana ibirebana n'umutekano w'imbere mu Bwongereza mu ishyaka ry'abakonservateri yatangaje ko Minisitiri w'Intebe Keir Starmer aradasinziriye kubera gahunda yo kohereza abimukira mu Rwanda yahagaritse akaba nta gisubizo yari yayibonera. Philip yavuze ko ishyaka ry'abakozi ryahagarika gahunda byatumye umutekano w'igihugu ujya mu kaga. Yahamije ko Minisitiri w'Intebe Keir Starmer ashobora kuba aryama ntasinzira akarara abira ibyuya atekereza kuri gahunda yo kohereza abimukira mu Rwanda yahagaritse. Biteganyijwe ko nyuma y'ikiruhuko cy'inteko ishinga amategeko mu Bwongereza Minisitiri w'umutekano w'Ubwongereza Yvette Cooper azayigezeho gahunda y'amavugurura ku byerekeye kwakira abimukira. Philip yavuze ko leta iyobowe n'ishyaka ry'abakozi kuva yajya abimukira muri za minisiteri yongereho 8%
nyamara guverinoma yari yabanje yaragabanyije ku rwego rwa 50% mu gihe kitarenze amezi 9 gusa. Ati iryo gabanuka rikomeza ubu nta bimukira tuba dufite muri hoteli. Bivuze ko muri hoteli zitandukanye kugeza muri Kamena uyu mwaka bimukira binje bunyene n'amategeko bari bageze ku 3259 bavuye kuri 274, nubwo imari idashyirwa hanze buri gihe. Abo muri guverinoma bavuga ko ari 112 bagiye muri hoteli muri Nyakanga na 210 muri Kanama. Muri gahunda y'Ivet Copa harimo ko abanyeshuri b'umuhanga barangiza amasomo bakaguma mu iki gihugu bazajya bimwa viza zo kugumayo, igaragaza ko abarenga 15 bahita basaba ubuhungiro iyo barangije amasomo n'ubwo mu bihugu byabo nta kibazo kiriyo. Ubwongereza bavuga ko bwabo bihagaritse gahunda yo gusaba no kwemera bari muri za hoteli kujyana imiryango yabo kuko budashaka ko abazirimo bakomeza kwiyongera. Biteganyijwe ko buzashyira imbaraga mu gushaka ibihugu byakwakira batemerewe ubuhungiro, nubwo Copa yirinze kuvuga ibyo bihugu bari mu biganiro. Ni nyuma y'uko bashyize imbaraga mu mutekano ku mipaka ariko bifata ubusa kuko bimukira binjira mu gihugu binyuranye n'amategeko barushijeho kwiyongera. Philip yatangaje ko gahunda itahashya bimukira binjira mu Bwongereza ko nibyo bukaza umutekano wo ku mipaka byananiranye ahubwo bigateza ikibazo gikomeye. Ati byateje ikibazo ku mupaka ni ikibazo cy'umutekano. Twabonye wimukira muri za hoteli bakurikiranwe ibyaha bikomeye birimo no gusambanya abagore n'abakobwa b'imyaka 8. Yatanze urugero rw'umunyafganistan wasambanyije umukobwa w'imyaka 15 mu rubanza rwe, abunganira amategeko bavuga ko ari uko atarazi ko ari icyaha kuko umuco w'iwabo ntacyo bitwaye. Ati birarambiranye bigomba guhagarara. Iguverinoma ifite intege nke ku buryo itabasha gukora ibikenewe. Igikenewe ni ukubanza guhagarika abantu bose 100% binjira ku mpaka banyuze mu bwato buto. Impamvu badashaka kubikora nuko batabona ko ari ikibazo gikomeye kuko babyiyemeje. Bita cyane ku bijyanye n'ibyitwa uburenganzira bwa muntu kubimukira binjira binyuranye n'amategeko kurusha uko barinda abaturage b'Abongereza. Kuva guverinoma y'ishyaka ry'abakozi igiye ku butegetsi b'abimukira binjira mu muhoro English Channel bariyongereye cyane 127. Muri Afurika mubwire ko umutegetsi mu muryango w'umgeroni yabwiye BBC ko inkangu yisha abantu n'ibiranga 70 mu karere kitaruye imisozi miremire yamara mu burengerazuba bwa Sudani. Antoine Jean umutegetsi wungirije ushinzwe guhuza ibikorwa by'ubutabazi muri Sudani yavuze ko bigoye gusuzuma ingano y'uko byagenze cyangwa se muri nyabo bapfuye kuko bigoye cyane kugera muri ako gace. Mbere umutwe witwaje intwaro wo muri Sudani witwa Sudan Liberation Movement AME wari wavuze ko abantu 1000 bapfuye. Mu itangazo wasohoye umutwe wavuze ko imvura nyinshi ari imaze iminsi guhateje inkangu ku cyumweru. Haruka ku muntu ndetse yashyize hasi igice kinini cy'icyaro cya Tariseni. Uwo mutwe wasabye imfashanyo y'ubutabazi unasaba imfashanyo n'imiryango yo mu karere n'imiryango mpuzamahanga. Jari yavuze ko bigoye kugeza imfashanyo muri ako gace mu buryo bwihuse. Ati nta ndege z'akajugujugu dufite, buri kintu cyose kigenda mu modoka mu mihanda irimo imikuku myinshi bifata igihe kandi n'igihe cy'imvura rimwe na rimwe tuba tugomba gutegereza amasaha wenda umunsi umwe cyangwa se 2 kugira ngo twambuke ikibaya. Kuhazana amakamyo arimo ibikenewe bizaba bigoranye. Abaturage benshi bo muri leta ya Darfur y'Amajyaruguru bari barahungiye mu karere k'imisozi miremire ya Mara nyuma y'uko intambara hagati y'ingabo za Sudani n'umutwe witwara gisirikare wa Rapid Support Forces itumye bata ingo zabo. Kugeza umutwe wa SLMA wakomeje kutagira uruhande wogamiyeho muri iyi ntambara. Mini Minayi guverineri wa Darfur ku ruhande rw'ingabo za Sudani yavuze ko iyo nkango ari ibyago byaguriye abantu. Mu itangazo yasohoye ryasohoye mu nkuru AFP ati tuzasaba imiryango ifasha yo mu mahanga gutabara byihuse no gutanga imfashanyo muri iki gihe gikomeye kuko ibyago birenze cyane ibyo abaturage bacu bashobora kwifasha bonyine. Muhammad Ali Yusuf mukuru wa Komisiyo y'Ubumwe bwa Afurika yasabye impande zirwana muri Sudani gucekesha imbura no kunga ubumwe mu rwego rwo koroshya itangwa ryihuse kandi rikozwe neza ry'imfashanyo yihutirwa y'ubutabazi kuba yikeneye. Intambara yo muri Sudani yadutse muri Mata 2023 hagati y'ingabo za Sudani n'umutwe witwara gisirikare wa RSF imaze guteza inzara muri iki gihugu ndetse yatumyeho ibirego by'uko habaye jenoside mu karere ka Darfur y'Uburengerazuba. Imibare yegeranye ry'abantu bamaze gupfa muri iyo ntambara igenda itandukana cyane ariko umwaka ushize umutegetsi wo muri Amerika yagereranyije ko abantu barenga 150 bari bamaze kwicwa kuva intambara itangiye, abandi bagera kuri 12 bataye ingo zabo. Amashami atandukanye y'umutwe wa SLM ugenzura ku gace kabayemo inkangu cyangwa se ihirima ry'umusozi yasinje kurwana ku ruhande rw'ingabo za Sudani mu ntambara zigwana na RSF. Abatuye Darfur benshi bemeza ko RSF n'imitwe yitwaje intwaro yifatanije nibo batangije intambara igamije guhindura ku karere gatuwe no mu moko anyuranye kakaba gategekwa n'Abarabu. Reka nsoze mabwira ko Perezida w'Urusiya Vladimir Putin yavuze ko yageze gusobanukirwa hamwe na Perezida wa Amerika Donald Trump ku kurangiza intambara yo muri Ukraine mu nama bagiranye muri leta ya Alaska muri Amerika mu kwezi gushize, ariko ntiyavuze niba azemera ibiganiro by'amahoro na Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky bigizwemo uruhare na Trump. Uko bigaragara bari batanze kuwa mbere nk'igihe ntarengwa ko Putin yaba yamaze gutanga igisubizo. Avugira mu nama mu Bushinwa kuwa mbere, Putin yakomeje gushyigikira icyemezo cyo gutera Ukraine, yongera kuvuga ko uburengerazuba bw'isi aribwo nyine bazana iyo ntambara. Nyuma y'inama yo muri leta ya Alaska, intumwa ya Amerika Steve Witkoff yavuze ko Putin yemeye ingamba zo kwizeza umutekano Ukraine nka kimwe mu bigize amasezerano y'amahoro ashobora kuzagerwaho nubwo Uburusiya butarabyemeza. Putin yavugiye mu magambo i Tianjin mu nama y'umuryango w'ubufatanye bwa Shanghai aho yahuriye na Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping na Minisitiri w'Intebe w'Ubuhinde Narendra Modi. Yashimye Perezida w'Ubushinwa na Minisitiri w'Intebe w'Ubuhinde ku bufasha bwabo no muhate wo koroshya ikemurwa ry'amakuba yo muri Ukraine. Ubushinwa n'Ubuhinde nibyo bihugu bya mbere mu kugura ibitero byinshi bidatunganyije by'Uburusiya. Ibyo bituma binenga uburengerazuba ko birimo gufasha ubukungu bw'Uburusiya bwashijwe n'ikiguzi cyo kurwanya intambara yo muri Ukraine. Mu ijambo rya Putin yanavuze ko gusobanukirwa kwagizwe mu nama ye na Trump i Alaska
kurimo ati niko nizeye kwerekeza kuri iki cyerekezo cyo gufungura inzira yerekeza ku mahoro muri Karere. Ni nako yashimangiye uko abona ibintu kwama kuba ngo yatejwe n'igitero cy'Urusiya muri Karere, ahubwo n'ingaruka y'irikwa ry'ubutegetsi muri Karere ryashyigikiwe kandi ritezwa mu burengerazuba. Yanegetse intambara ku magerageza ahora y'uburengerazuba bwo gukurura Karere muri NATO, umuryango wo gutabara n'Uburayi na Amerika. Perezida w'Urusiya yakomeje kwanga itekerezo cy'uko Karere yinjira muri uwo muryango wa gisirikare w'uburengerazuba, ariko byavuze ndetse no kuvuga ko intambara yatewe n'uburengerazuba byakomeje guterwa urwatsi n'inshuti za Karere z'uburengerazuba. Hari 2014 ubwo Putin yafataga umwigimbakirwa wa Crimea mu majyepfo ya Karere, ndetse abarwanyi bakoreshwaga n'Uburusiya bafata igice kimwe cy'uburasirazuba bwa Karere. Nyuma y'imyaka ibyo bibaye muri Gashyantare 2022, Putin yategetse igabwa y'igitero gisesuye cy'Uburusiya kuri Karere. Putin yavugiye amagambo urushinwa nyuma y'iminsi Uburusiya bugaba igitero cya kabiri kinini cyane cyo mu kirere kuri Karere muri iyi ntambara ikomeje. Kuwa gatanu ushize Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yavuze ko Putin yarafite igihe ntarengwa cyo kuwa mbere w'iki cyumweru cyashyizweho na Trump kugira ngo yamaze kwemeza ibiganiro by'amahoro na Zelensky. Macron yavuze ko niba Perezida w'Uburusiya atabyemeye bizagaragaza none ko Perezida Putin yakinije Perezida Trump. Ariko mu kiganiro yagiranye na televiziyo CNN ku itariki 22 Kanama uyu mwaka, Trump yahaye Putin ibyumweru nka bibiri ngo yamaze gutanga igisubizo cye mbere yuko Amerika ifata icyemezo. Ibi yari yo nyirantarengwa nshya mu rukurikirane rwa za nyirantarengwa maze guha Perezida w'Uburusiya kugeza ubu. Mbere Trump yavuze ko ashobora kurangiza intambara muri Karere mu munsi umwe. Nyuma y'inama yagiranye na Putin mu kwezi gushize, Trump yeretse ubusabe bw'agahenge ahubwo asaba ko haba amasezerano y'amahoro arambye. Yenawe na Zelensky wari kumwe n'abandi bategetsi bakomeye b'i Burayi wagira uruzinduko rwihutirwa Washington DC mu kwezi gushize. Trump yashimangiye ko nta kujya muri NATO kwa Ukraine kuzabaho nka kimwe mu bigize amasezerano y'amahoro, ariko yanaciye amarenga ko hazabaho ingamba zo kwizeza umutekano Ukraine. Yavuze ko Burayi ari bwo murongo wa mbere w'ubwirinzi ndetse ko Amerika izabigiramo uruhare. Ati tuzabaho ubwirinzi bwiza, nubwo asobanuye ko ibyo bitavuze ko Amerika izohereza ingabo muri Ukraine. Intumwa yihariye Amerika Witkoff nawe yabwiye CNN ko Putin yemeye ibyo kwizeza umutekano Ukraine. Witkoff yavuze ko ibyo bizatuma Amerika n'Uburayi urebye bitanga imvugo imeze nk'ingingo ya gatanu yo kwizeza umutekano. Akomoza kuri iyo ngingo mu mahame agenga ibihugu by'umuryango wa OTAN iva ku bihugu by'umuryango bitabara ikindi gihugu cy'umuryango iyo gitewe. Zelensky yavuze ko yiteze ko gahunda yo kwizeza umutekano Ukraine ishyirwa mu nyandiko muri iki cyumweru, ariko kuwa gatanu ushize Uburusiya bwanenze ibyifuzo by'uburengerazuba buvuga ko bigamiye ku ruhande rumwe ndetse bigaragara ko bigamije guhagarika Uburusiya. Uburusiya bwongeyeho ko ibyo bihindura Ukraine umushuturanyi w'igihe kirekire. Ibitero by'Uburusiya kuri Ukraine byarakomeje kuwa kane w'icyumweru gishize. Uburusiya bwohereje indege nto z'intambara zitajyamo abapilote na misile byose hamwe 629 kuri Ukraine, bwica abantu 23 muri kimwe mu bitero binini cyane byo mu kirere bugabye kugeza ubu muri iyo ntara. Ibi byateye umujinya mwinshi abategetsi b'i Burayi. Kuva icyo gihe Ubudage n'Ubufaransa byasizeje kutsa igitutu Uburusiya ngo bwemere amasezerano. Hagati aho Zelensky yanze ibyifuzo by'ishyiraho ry'akarere katarangwa imirwano cyangwa se buffer zone gatandukanye ibintu by'ingabo za Ukraine n'iz'Uburusiya muri Ukraine nka kimwe mu bigize amasezerano y'amahoro. Yashinje Uburusiya kuba butiteguye diplomasi no gushaka uburyo bwo gusubika irangizwa ry'intambara.